FDNB mu kuburizamo igitero kigaragara ko yabashinze imbunda mu misozi ya Tema ahitegeye neza na Bujumbura. No operasiyo ikomeye neza mu misozi ikikije Uvira ni byakozwe kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 8/02/2026. Bizagenze gute? Biravugwa kandi biremezwa ko M23 ikomeje operasiyo zikomeye zo kugira ngo yigize inyuma ibirindiro by'abazarendo n'abasirikare ba FARDC byegereye umujyi. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse bikanavugwa ko hakomeje kugenda hoherezwa force nyinshi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Safari Roko informa wacu ugiye kutubwira ibiri kugenda biba, ariko hagati aho bikomeje kugenda bigaragara ko umwuka utari mwiza mu bazarendo ubwabo bijyanye n'amafaranga. Amafaranga ari gutuma barasana, amafaranga ari gutuma ibintu biba bibi cyane nkuko bigaragara kandi bitangazwa. Habyarimana Mbitsemunda uzwi ku izina rya Jules Muromba aherutse gushyira hanze ukuri natwe twabageshejeho ijambo yavuze agaragaza uburyo ki ubusambo bwo kurya amafaranga y'abazarenda arizo biri kudindiza urugamba. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Kugeza ubu Safari uratubwira ko bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ni igiki kiri kujya mbere? Nakubwira yuko maginga ya FDNB yahinduye ingamba ndetse ubona ko iri ku gitutu gikomeye bitewe n'uburyo babonamo M23 mu misozi ya za Tema. Nakuvuga ko umusozi wa Tema witegeye neza Bujumbura ku buryo bugaragara habaye hariho imbunda bahashiteretse zishobora kuba azarasayo. Ubu bigaragara neza n'igitutu gikomeye kimaze iminsi kiba kuri no mipaka ya za Gatumba ndetse no muri bice bya Kavimvira. Ubona ko n'ubundi M23 yavuye mu bintu by'imikino, ubona ko nayo yiteguriye urugamba ndetse ubona ko igikuba cya FDNB muri operasiyo zikomeye kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi hari cyakorwa kugira ngo ibi byose bibashe kuba byajya ku murongo. Biri gukorwa mu buryo butandukanye nuko mbere bizakorwaga. Bwana Safari, mbere yuko byakorwaga bonaga ko ari imirwano isa nkaho ituje, ako magingo nakubwira yuko hafi na za Kavimvira ubona ko bamaze kwesitara ndetse abasirikare ubona ko biteguye urugamba isaha ku isaha, ndetse icyateye urujijo ndetse n'igikomeje gutera ubwoba aba FDNB nuko kuva umusozi wa Tema ariho bashinze imbunda karundura zirasa mu birometero byinshi. Ubona ko n'ubundi nyuma yuko leta y'u Burundi ikomeje kugira ubwoba ko isaha ku isaha M23 yayisangamo imbere biturutse ko kuba hari imirwano y'aba special force bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bashaka guturuka kuri kote y'u Burundi bagashaka kwinjira ku mipaka bafatanyije n'aba FDNB. Ubona ko n'ubundi abafite ubwoba ko isaha ku isaha n'ubundi bakwitwaza ko hari abarwanyi baba FARDC bakomeje kugenda benyegeza abashaka kwinjira imipaka bahuza na leta n'ubundi ya Kongo ndetse n'aha ku Burundi. Nakubwira kuri no mipaka ubona ko byari intandaro ko hatagize igihinduka ndetse habeho gahunda zo gukomeza kugabanya imirwano muri ibi bice byegereye imipaka. Washiduka twakwitega intambara ikomeye cyane yagera mu gihugu cya Bujumbura ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi n'ubwo ibi biri kuvugwa mu kanya nakiriye amakuru akomeye cyane yaturutse i Bujumbura, aho n'ubundi nyuma yo gutegura ibitero karundura no gupanga ibitero, ubona ko muri gahunda n'ubundi moherezaga ibikoresho hari indege yinjiriye ikirere cya Bujumbura. Ibi bikaba byateye urujijo ndetse n'ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ubona ko igikuba cyacitse maginga ya Uvira. Urabona ko aba FDNB bari kwiga ingamba nshya ndetse basubiye ku mamapu kugira ngo barebe uburyo ki hari cyakorwa kugira ngo batubye uku kwesitara kwa M23 gukabije ndetse guteye ubwoba igihuriro yaba ku ihuriro rya FARDC ndetse n'iki gisirikare cya FDNB kiri kuri misi ikomeye cyane yo kwigarura umujyi wa Uvira kugira ngo
ubuzima bwa perezida w'u Burundi Neva bugaruke ku murongo bitewe n'uburyo Uvira yatikiyemo ibikorwa bye bikomeye cyane byamwinjirizaga amafaranga atari makeya. Ibyo bikorwa ni ibihe bwana Safari? Ibikorwa yarahafite n'ubundi yarahafite ibicuruzwa by'igitoro, ubona ko Bujumbura igitoro ngo gisa nkaho cyazamutse ku rwego rwo hejuru. Urumva niho n'ubundi urumva ku gitoro cyazamukaga muri biriya bice nyine kikagira haba no ku bicuruzwa niho byinshi byacaga. Ikindi kandi urumva kuba usibye n'ak'ibyo ngibyo k'ibikorwa by'eremezo, nakubwira yuko n'ubuhahirane ku mipaka urumva ni ikibazo gikomeye. Ibi bikaba byateje akaduruvayi, bikaba biri guteza n'akaduruvayi gakomeye, kuko nakubwira yuko bino bice n'ubundi byegereye imipaka ariho zingiro ry'ubukungu bw'abaturage abenshi bahariya mu Burundi, kuko niho bapagasirizaga, niho bashakiraga amaronko, kuko ni ahantu heza cyane haba hagendanye n'ubucuruzi. Ndetse usibye n'ak'ibyo imigenderanire hari ikintu yafashaga ku mpande zombi, kuko nakubwira yuko bamwe ku ruhande kuri kote ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abajyaga gukorera amabizinesi muri biriya bice ndetse bagahahirayo, bakajya kwaka amaserivisi agiye atandukanye. Ariko magingo ya nyine urumva ko ibi bintu bimaze guhagarara. Ni mu gihe kandi ibi byose n'ubundi byabaye atari kuri kote gusa ikomeje kugenda iba ikibazo, ahubwo urumva ko kuba hasigaye umupaka umwe ukomeye cyane usa nkaho wagira icyo umarira Tanzania, urumva niho hasigaye kandi nta kintu gikomokaho kinagaragara. Magingo ya ni n'incamugongo, ni inkuru ncamugongo ikomeye cyane, aho ubona ko Samia Suluhu yakoze igikorwa gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ubona ko basa nkaho bagiye kwisubiranamo mu magingo aya ngaya. Nayo ndi kubwe n'umwe mu Barundi ukurikiranira hafi gahunda zabo muri ibi bice duherereyemo. Amakuru kandi yiza avuga ko perezida wa Tanzania yaba yirukanye impunzi z'Abarundi ziri muri biriya bice. Ubona ko Neva ari mu kaga gakomeye, kandi ubona ko ibintu asa nkaho yishyuyemo bishobora kuzamutera ikibazo gikomeye kandi atazigera abasha kwikura. Ibi rero nabyo biri kugenda bimukura, yatekereza uburyo mu minsi yashize bamufatiye amakamyo yari yakuye muri biriya bice n'ubundi bya Minembwe, bakayafatira muri teritwari ya Fizi n'ubundi ifashwe n'abawazarendo. Urabona ko asa nk'umuntu wahungabanye, ndetse ukabona icyo ari gukora ari ukohereza abasirikare benshi muri iyi Sud Kivu, aho bivuga ko agiye kohereza n'izindi ngabo nyinshi ziza gukora ibikorwa bya gisirikare n'ubundi mu guhatana n'izi nyeshyamba za M23. Ubwo rero urumva ko ni depression ikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane. Nubwo abantu benshi bari bazi ko ibintu bigiye kurangira, intambara ishobora gufata izindi ntera ikaba yanagera no mu gihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko ngewe magingo yaje kubibona. Ku birebana n'umusaruro kugeza ubu byose biri kuba, watubwira ko bizatanzwe umusaruro bwana Safari? Amagingo ya umusaruro biri gutanga n'ubundi icyo nakubwira cyo M23 nubwo basa nkaho bayihagaritse, ariko nakubwira yuko hari uduce tundi muri teritwari ya Mwenga ikomeje kugenda yigarurira, ndetse ubona ko bayihaye kwitekerezaho cyane, kuko ubona ikomeje kugenda yubaka ibirindiro bikomeye cyane, ku buryo nta gisirikare na kimwe cyabasha kwicishura mu birindiro yabashije kugenda ayubaka. Ikindi kandi umusaruro uri kugaragara nuko n'ubundi ubona ko M23 imaze kubona ko igiye kubanza gukora uburinzi bukomeye mu bizo bitandukanye, aho nakubwira ko yubatse ikoranabuhanga rikomeye. Ibintu byose bikorerwa mu Bujumbura, aho akenshi na kenshi M23 ibasha kubimenya. Ubwo rero urumva umusaruro byatanze ni uwo nguwo, ariko nakubwira ko n'ingabo z'abayefudeni byari icyo bakoze magingo ya abahagaritse M23 ba M23 bigeze ikaremi
iyo batongera imbaraga mu buryo bukomeye cyane kuri iki gisirikare cy'aba FDLB, urabona ko ku mpande zose hari umusaruro ubona ko wagiye ugaragarira buri wese. yego. Ikindi nakubwira ni uko muri teritwari ya Fizi ibikuyu byugarijwe cyane, aho n'ubundi hakomeje kugenda habonekamo ubusahuzi bukomeye cyane bw'abayobozi rero bukomeje gushyamirana ku rwego rwo hejuru, aho abaturage bakomeje gutabaza ubusambo ndetse n'ikibazo gikomeye cyo gusahura muri ibi bikuyu. ubona ko bisa nkaho abaturage noneho baba ari bwo bagiye gukora guhunga ku rwego rwo hejuru, itigeze bibaho cyane bitewe n'uburyo imirwano ikomeje kugenda irimbanya muri ibi bice bigiye bitandukanye bya teritwari ya Fizi. Werekeza za Makobora, komeza za Kigongo ndetse za Shima na Mboko muri rusange, urumva ko n'ubundi M23 yaba ishaka kuba yagira ikikora kugira ngo ifate aka gace ku mugambi wabo bafite wo kuba bazakwerekeza Ikaremi bitabagoye. Nakubwira yuko n'ubundi aka gace babasha kugafata byaba biboroheye gukuramo axe ya Tanganyika Baraka, kuko bamaze gufata udusozi twiza two hejuru ya Makobora. ubona ko n'ubundi bari hejuru y'iki kibaya cya Tanganyika. urumva ko bakeneye aka gasozi kari hagati y'amazi n'ubundi kugira ngo bizere ko nta musada waturuka i Burundi, nta musada waturuka mu bindi bice haba Ikaremi bari kuri aka gasozi. Ntabwo bishoboka ko hari imisada yagenda ituruka haba hakurya i Burundi ndetse na za Karemi. urumva ko basigara bakontorora, bagasigara bahangana n'ubundi n'ibikoresho cyangwa indege zituruka muri biriya bice. navuga ko magingo aya indege za drone ziri kuhagurukira, ziri kuva Bujumbura zikava aho bita Kamina, n'ubundi bakongera bakazihagurukirisha aho bita Kamina. ubwo ni muri Karemi n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Karemi, mu za Karemi nyine aho bita Kamina. akaba arizo zikora ibitero. ubwo urumva ko n'ubundi bari ku mukoro ukomeye cyane izi nyeshyamba za M23 kugira ngo zirebe uburyo ki zafata gahunda ikomeye yo kuba bakuramo aka gasozi kugira ngo babashe kwirinda ibitero bikomeje kugenda bisatira mu misozi miremire ya Mikenke na Minembwe. ubona ko bafite gahunda zikomeye aho bashaka kugotambutsa. nakubwira yuko n'ubundi bamwe bari hejuru za Mwengana za Itobwe, mu gihe abandi bari za Bibogorwa hasi muri teritwari ya Fizi. ubona ko n'ubundi nibaramuka abuburiye gutera ibitero mu misozi ya Minembwe biri buze kuba bibi cyane, nubwo M23 nayo ikomeje kugenda yongera imbaraga muri ibi bice. ikindi nakubwira ni uko magingo aya ibifaru bikomeje kuzamuka ababyerekeza n'ubundi mu bice bya Nord Kivu, kuko bamaze kuvumbura ko M23 yashaka nayo kuba yafatiraho, ikaba yafata Warikare bitayigoye, igakuramo ariya mashyamba akomeye cyane cyavuze muri biriya bice byo muri Nord Kivu. ubona ko imirwano ikomeje gukomeza kugenda igaragaraho bita za Kibati, za Kashebere no mu Ngazi. ubona ko n'ubundi Kivu y'Amajyaruguru nayo yaba igiye kuburamo imirwano ikomeye magingo aya ngaya. abahungaho bizaba bihagaze gute? aho byose biri kubera abaturage ntabwo bari kuva mu zabo. nakubwira yuko abaturage bamwe na bamwe kereka abatezwa n'imvururu n'abawazarendo bakomeje guteza ikibazo cyane mu kwivurugutanya, mu guhangana, mu kurwana ndetse no gupfa ku bigendanye n'imisoro. n'abaturage bamwe bakomeje kugenda bava mu bice bimwe na bimwe bakagenda, ariko nayo intambara ziri kugenda ziba, amaoperasiyo ari kugenda bamwe n'ubundi barajya mu nzu bakikingirana, imirwano yahagarara bagasohoka, kuko abahunze bo barangije guhunga, abandi bo barasa nkaho bamenyereye ko nta bundi buryo bakora. ikibabangamiye nabo wazarendo bakomeje kugenda barwana ku bigendanye n'imisoro. ikindi na bamwe bakomeje kugenda bumva bafite nk'imibereho, abafite amafaranga bo bakomeje kugenda bimuka mu bice banahunga kugira ngo batayabaka, kuko muri iki gihe abantu bafite amafaranga bafite ibibazo bikomeye cyane kereka rubanda rugufi. niwe nakubwira ko bafite gahunda yo kwimuka. hagati aho rero Safari nagerageje gukusanya situwasiyo iri mu mpunzi z'abanyekongo bahungiye i Burundi. hari ibikomeje kugenda bigaragara, nabikusanyije uranyemera mbisomera abadukurikiye bumve situwasiyo iri mu banywanyi hakurya. ego nta kibazo.
ni impunzi z'abanyekongo mu Burundi zugarijwe n'ibibazo bikomeye by'ubuzima, abapfa bakomeje kwiyongera. Impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi zirimo kunyura mu bikomeye by'akababaro n'ubuzima bubi, aho imibare igaragaza ko abantu bagera ku 105 bamaze kwitaba Imana mu byumweru bibiri biheze. Ibi byatewe ahanini n'ibibazo bikomeye by'ubuzima n'imibereho mibi ndetse n'ibura ry'ubufasha bw'ibanze. Aya makuru yemejwe n'umuryango Citizen Organization for Peace and Community Context CPCC binyuze muri raporo yashyizwe ahagaragara igaragaza ishusho iteye impungenge ku buzima n'imibereho y'impunzi. Umuyobozi w'uyu muryango Ahadi Bayi Masu yatangaje ko imibereho yazo iteye ubwoba kandi idakwiye ikiremwa muntu, ashimangira ko urupfu rw'abantu 105 rwatewe hanini no kuburaho kuryama hahagije, serivisi z'ubuvuzi zinoze ndetse n'ubufasha bw'ibanze bukenewe mu bihe z'ubutabazi. Raporo ya CPCC ikomeza igaragaza ko izi mpunzi zimwe na zimwe zugarijwe n'umutekano muke, aho rimwe na rimwe zigabwaho ibitero n'abantu bitwaje intwaro bigatuma ubuzima bwazo burushaho kujya mu kaga. Imiryango mpuzamahanga n'iy'igihugu yita ku mpunzi iravuga ko abaturage bagera ku 250 baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Burundi kuva ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025. Abo baturage hanini bakomoka mu bice bizawuvira n'inkengero zaho, bahunze imirwano ikomeye ihanganishije ingabo za leta FARDC n'abarwanyi ba AFC M23. Nyuma yo kugera mu bice bya Cibitoki, Bukinanyana, izi mpunzi zahise zihura n'ibibazo bikomeye by'imibereho kuko ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje ko bwatunguwe n'umubare munini wazo, bityo bagaragaza ko butari bwiteguye bihagije kuzakira no kwita kuri izi mpunzi mu buryo bukwiye kandi bunoze. Mu rwego rwo gushaka igisubizo kuri iki kibazo cyihutirwa, Minisiteri y'Umutekano mu Burundi yasohoye itangazo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2025 basaba abaterankunga n'imiryango mpuzamahanga gutanga ubufasha bwihuse kugira ngo hafatwe ingamba zo kwita kuri izi mpunzi. Nubwo ari icyizere cy'uko ubufasha bushobora kuboneka, gusubira mu gihugu cyabo biracyagaragara nk'ibidashoboka kuri izi mpunzi kuko Burundi bwafunze imipaka ibihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi b'u Burundi batangaje ko imipaka ya Gatumba n'Uwavugizo izafungurwa gusa igihe umutekano uzaba wagarutse mu buryo budateye impungenge. Ku rundi ruhande, ihuriro Alliance Fleuve Congo rirashinja u Burundi gukoresha imbaraga z'urugomo zikabije ku mpunzi zageragezaga gusubira iwabo. Amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga ngurukanabumenyi aragaragaza impunzi zambuka amazi y'uruzi rwa Rusizi zikoresheje amajerekani mu bushobozi buke no mu kaga gakomeye zishaka gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishusho ikomeye igaragaza uburemere bw'iki kibazo cy'ubutabazi n'ingaruka zacyo ku bijyanye no gukomera k'ubuzima. Bwana Safari ndetse namwe mu badukurikira, iyi niyo situation ihari kubirebana n'abanyekongo bahungiye mu Burundi. Ndagira ngo Safari tujyane ku izindax naho tubwire uko bihagaze. Nakubwira yuko n'ubundi muri ino misozi ya Mikenke naho ubona ko ubwoba ari bwose ku nyuma yaho n'ubundi baburijemo ibitero by'amadrone byari bije guhungabanya umutekano w'abaturage muri ibi bice. Urabona ko abaturage batangiye kugira ubwoba. Ni mu gihe n'ubundi mu mujyi wa Uvira mu misozi naho umutekano ukomeje kuba muke. Ikindi nakubwira ni uko imipaka ubu yakajijwe ku rwego rwo hejuru nyuma y'uko ubona ko akomeje kugenda humvikana ibisasu bikomeye bivuga ko n'ubundi barimo barwana, bamwe bashaka guturuka mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babe barwanya ku ruhande rwa Kongo abari ku mupaka kugira ngo barebe uburyo ki bakontorora imipaka yose kugira ngo abaturage bakomeze baje muri iyi side Kivu. Nuko amaginga ya byari bihagaze. Urumva ko n'ubundi bisa nkaho bigoranye cyane, ndetse urusaku rw'imbunda ruragenda rwumvikana hato na hato biturutse ku duterushuma dutoya tugenda tuba mu bice bigiye bitandukanye. Yego. Nakubwira ko n'ubundi hano muri Tanganyika aherekeje za Kigongo, muri aka gace ka Tanganyika na kuri kote y'u Burundi harunze amato menshi, bigaragaza ko ari amato ya gisirikare ashobora kuba
biteguye intambara ikomeye cyane ndetse ubona ko isa nkaho n'ubundi bafashe gahunda ikomeye cyane yo kuba abiteguye umwanzi. Bivugwa ko isaha iyo ari yo yose twaza kwitegura ikomba ikomeye muri ibi bice bya za Kigongo. Nakubwira ko hano Kigongo n'ubundi ramforo ariho zituruka z'abasirikare bagiye gutanga umusada muri ibi bice n'ubundi bya Uvira. Yego bwana Safari kubirebana n'impinduka ku mutekano ishusho yari turaza kwitega icyaho ngaho ni imirwano ikomeye iri buze gukomera cyangwa biragaragara ko isaha n'isaha ibintu byaza gusubira mu buryo? Magingo icyo nakubwira cyo bitewe n'impande uko mbona ziparitse bitewe n'uburyo nabonye hano muri Bunumba bahashinze za mbunda zirasa mu birometero birebire. Nakuvuga ko magingo haba hateguwe intambara ikomeye ikarundura abihwanye n'uko n'ubundi bagiye banyanyagiza abasirikare ku ma axe agiye atandukanye muri ibi bice bya Sud Kivu. Yego icyo nakubwira cyo n'ubundi bitwigwanye n'uko abasirikare bangana bitewe n'iki niyo bavuga ati ingabo z'aba FDNB reka tuziharire Sud Kivu n'iz'abatanzania abafagidese ndetse n'abawazarenda bakazamura muri Nord Kivu aba FDNB ndetse n'abatanzania bo ubwabo baba bihagije muri ibi bice. Yego urumva ko abasirikare nyine babagerageje buryo kubashyira muri ibi bice bya Sud Kivu kubwira yuko intambara iraza gukomera abibwira yuko iraza koroha ntabwo bishoboka kuko ubona ko impande zose zisa nkaho ziteguye kandi cyane cyane aba FDNB ubona ko biteguye kurwana mu buryo bwose bushoboka bitewe n'uko abavuga ko bamwe ndetse n'abaturage ubona ko nabo basa nkaho bavuga ko Imana ibafashije FDNB yafata ibi bisagara byose M23 yagiye ifata cyane cyane nk'umujyi wa Uvira kuko iyi kombi bitikivuze ku gihugu cy'u Burundi, iyi kombi bitikivuze ku baturage batuye mu gihugu cy'u Burundi. Yego nibyo bwana Safari, ndagira ngo nkubaze ibijyanye no gusimbuza abasirikare. Hari amakuru ari kuvugwa ko FARDC yabigiye gufata gahunda yo kuvana abasirikare bose bari muri Sud Kivu ikazana abandi mu rwego rwo kugira ngo ibaruhure kandi izane n'andi maraso mashya. Ibi byo bihagaze gute, amakuru ufite nayahe? Ibyo nibyo nakubwira nyuma yuko n'ubundi bikozwe na force ya FDNB ukabona ko uyu munsi habayeho remplacement n'ubundi y'abasirikare b'abatanzania batamaze n'iminsi myinshi ku rugamba. Ubona ko n'ubundi bashaka gupanga buryo bwo kugira ngo n'ubundi bajye barugutsa abasirikare bari mu makampu agiye atandukanye kugira ngo nyine bongere imbaraga. Ubona ko n'ubundi bari gupanga urugamba rukomeye kandi runagaragarira buri wese. Nakubwira yuko ingabo z'abatanzania zimaze icyumweru zitemye ku rugamba ariko ubu nakorwa habayeho remplacement ku zindi nshya zari zaje kugira ngo zibasimbure. Abandi babaye berekeje n'ubundi kare ni kuruhuka, ubwo bari ukuruhuka ndetse no kurya kugira ngo nanone bazongere baramplase abandi bamaze iminsi ku rugamba. Bigaragaza ubwinshi bw'abasirikare ndetse bigaragaza n'imbaraga bafite z'ibikoresho ndetse n'ubwinshi nyine bw'abasirikare bagiye batandukanye bagiye bafite. Nakuvuga ko FDNB kwikubitira yabikoze magingo yo ukabona ko imipangire y'iguriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ikomeje kugenda itungurana. Ubona ko biteguye urugamba rukomeye nubwo abandi bakomeje kugenda bavuga ko urugamba rusa nkaho rwenda kurangira, ariko naka ko urugamba uno mwaka aribwo rwaba rugiye gutangira kuko ibi bintu ntibyigeze bibaho kuva natangira kubona urugamba muri ino Sud Kivu. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.